unyawo lami liselele. Hallelujah. Bese ngishilo ngathi ngubiki wakamthelezi. Hallelujah osuke ePitori. Hallelujah. Omthanda kakhulu uNkulunkulu. Hallelujah. Ngithi angahlali nami ngangifakaze ngale ndoda. Hallelujah. Hallelujah. Etho wasinde eBhayibhelini ngimbonile ngitshele konke. Hallelujah. Nami ngiyambonga uNkulunkulu nakulezi insuku sithokoza ngaye elithi iBhayibheli sithokozise ngoJesu. Hallelujah. Athobhala kahle thokoze ebusheni bakho kungaze kufike insuku la usokhona ukuthi angizange ngithokoze ngazo. Hallelujah. Intsha yethu yanamhlanje igwele ezweni. Hallelujah. Kodwa uNkulunkulu wake wabamba insali ngoba ihlali ngasali insali. Hallelujah. Hallelujah. Nombili uthi masuphelile bese kuba khona imbewu eyovusa eminye imbila. Hallelujah. Nakuthi sekuphele konke ezweni kodwa bese kuqhamuka insali ispread izwi likaNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. Ngibonga namhlanje ngeke ngafika la ngiyaqala ukuba le ndawo kodwa ngizwela ukukhona baNkulunkulu. Hallelujah. Asimbonga uNkulunkulu nakulezi insuku mancinyana amabandla akhonza uNkulunkulu wangempela. Hallelujah. Abantu abaningi bazinikele bazalwane. Hallelujah. Singazuthi sikhonza uNkulunkulu kanti khona abacasha ngaye. Hallelujah. Bazinikele banikele ukuphila kwaphakade. Hallelujah. Elithizwe likaNkulunkulu ngesikhathi umbukela njengenkosi nomsindisi wamukela ukuphila automatically. Yesenzakalela lithi mawufa ungena emhlabathini bese kuba nokuphila kwaphakade. Hallelujah. Elithi iBhayibheli sinemizimba emibili. Hallelujah. Elithi manje masona lemzimba ungena enhlabathini bese kuba nomzimba ongena kuwo automatically ngenxa yokuthi wamukela ukuphila kwaphakade. Hallelujah. Laba abaningi sebekuthengisile bathwele ngakho ukuphila kwaphakade benza ngathi bayashumayela benza ngathi bayakholwa kanti abenzi khona. Hallelujah. Benzisi bona ngibonga ukuphila kwaphakade elithizwe likaNkulunkulu uma navusa isikhanye noKristu Jesu funana kwaphezulu. Sikulandawo namhlanje sizobungaza uNkulunkulu siye phasikeni egameni lika Jesu simile. Hallelujah. Sihlabele kahle simile siyakholwa kungenxa yakho baba uNkulunkulu. Hallelujah. Kholwa kwakho makwaziwa abantu bonke ukuthi uyakholwa kungabibikho into oyoyinyeza ngayo ngenxa yokholo walikhethayo. Hallelujah. Elithizwe kaNkulunkulu onamahloni nami ngiyoba namahloni naye. Hallelujah. Bajwayele ukukhuluma ke abantu abaningi bathi hey kodwa abakholwayo bakwenza ukuthi bahleke. Ngithi mina bazalwane kunomehluko phakathi komuntu oyi-church goer nomuntu okholwayo nomuntu osavakasha. Kunomehluko. So ningamangali manibona umuntu ayesontweni masephuma esontweni yongena esitawotini sakhe. Ningakumangali lokho ngenxa yokuthi yena sikamfikela isikhathi sokuthi ahlukanise ngoba masuhlukanisile usuke usuney'mpande kuJesu. Uyadlula ekuthenini wazi umfundisi, uyadlula ekuthenini ukuthi wazi ibandla, kodwa uyadlula hawu athi uJohane ngangena ezulwini lokuqala ngaya kwelesithathu wakhohlwa komhlaba kodwa wadlula amazulu wayofinyelela ezulwini esemhlabeni. Hallelujah. Asahlabela sathengwa ngegazi elinayo ephakeme, igazi elibizayo edlula igazi lenkomo nezilwanyana ekhona, igazi esambeswa ngalo yilelele siyabulo nangephasika siyobonga ubuso ongaka ukuthi sabizwa ngabantwana bakhe sanikezwa negunya sihamba nje namhlanje asizenyezi kungenxa yokuthi samukela ukuphila, samukela igazi, sathengwa, sathandwa, sanikelelwa ngendodana
izele iyodwa okuthiwa kholwa yiyo angabhubhi kodwa benokuphila okuphakade athi kusizani ukuzuziswe ukunezinto zalo ulahlekelwe ukuphila ukuphila kwaphakade unakuphila kwa-temporary kwala emhlabeni okuphelayo uthi usaba abantu bese uyakhohlwa uNkulunkulu uzidle uphathe imayikhi uzidle ngale khoneni athi umfundisi akangiboni uthini ngoNkulunkulu haleluya ngishilo ngathi kuyadlula ekutheni nobani wenza ukuthi nasebandleni ngoba sihlangene uSathane uyangena phakathi haleluya uyangena futhi kulo owiki kakhulu angene asebenzisa lonke ibandla bephuma abantu ngawani kodwa uhlele edwaleni awubazalwane uhlele edwaleni akananyazanyiswa akazi ukubuka umzalwane ukuthi ungigqobile akazi ukubuka lutho kodwa uyathi mina Nkosi ngiyonqasha kuwe ngoba wena ungumhlengi wami haleluya nami ngiyikhetha le ndoda abazalwane azange ngimeme umuntu kodwa mina engayela haleluya ngathi mase ngiyila kuzange kube mnandi wonke umuntu unobufakazi bakhe angabusho asuka kude noNkulunkulu asivelanga safika savutha kodwa saqale sathanda yena sathi mase simthandile wabulaliswe semthani walibulaliswe uthi mawuhamba endleleni ungakalifuni ngalelo Bible kube nomuntu okutshela ukuthi cha kwenziwa lokho usabathe uyaqalaza akekho okuhlebelayo kodwa iyakutshela into ukuthi ayenziwa lento ngokuhamba konke uthi masuqala ufunda iBhayibheli kanti bekubhaliwe nakhona ukuthi akwenziwe haleluya ngoba uNkulunkulu omthandayo umuntu uNkulunkulu uthanda bonke abantu bakhe akholwa nongakholwa uyamthanda uNkulunkulu umuntu wakhe haleluya okwenza ukuthi simnikeze uNkulunkulu ngoba esile ubhuti uNkulunkulu uyokwenza umsebenzi kumuntu haleluya thina sinawo amandla ngisho kushisa abazalwane izona sinawo kodwa umoya ongcwele hawu ngeke umhluke umoya ongcwele umlahlisa konke haleluya nezinto oyithenga engakakholwa uyidayisa egameni likaJesu haleluya ngiyamthanda kakhulu baba uNkulunkulu ngikuleli bandla abazalwane ngenxa yabhuti uSandile ngazi yena haleluya futhi ngamazi ngingakamboni apostole izinto zakhe ngibona nje ngize ngiyithanda lento ngilokhu ngimncoma abazalwane ngithi uNkulunkulu akukhulise bhuti ukhonza uNkulunkulu bese uyayishaya lento ngoba uma uyikhonza ungayishayi kuzoba nala uzofana nalaba keyboard player abamithisa abantu emasontweni abahamba yokwenza ukuthi abuye bazoshaya lezi zinto haleluya kodwa uma ukhonza uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke umthanda uyoyishaya lento ngisho usuzu inhlamvu uyishaye ngenxa ukuthi ithalento lakho ubizelwe kulo haleluya so ngamazi lapho ke bazalwane lokho ngikhuluma nalo kumthembisa nyeza njalo ngithi nyeza makumele ngize vele kubenezinto nomtholampilo nami ngikhonza khona bavele bahlele izinto nathi la sihlele khona so kuloko besihlele nathi online prayer bazalwane babika inkinga abazalwane basegoleni abazi babika inkinga vele ngathi ayikhanselwe ke bazalwane mina ngiyahamba kodwa ke online prayer kodwa yala ayikhanselwe mina ngikhanselanga ngiyahamba online prayer so bazalwane ngase ngifika ke ngayo ubhuti uSandile uNkulunkulu akabahlanganisa abantu kuyingekho ipurpose haleluya so if mina ngihlangana noSandile bengazi ukuthi ngiyohlangana nani nonke kodwa ngenxa ukuthi isikhuna sivuthi sisodwa sidinga zonke inkuni ukuze umlilo uqine haleluya ethi iBhayibheli kubusisa ukuhlangana kwamazalwane njengemkhuba yabantu ukuza kwakho la usubusisiwe ungenzanga lutho haleluya that's why ethi ubhuti uzophuma la izinto zakho ishintshe ngenxa ukuthi usuthelelekile wabusiseka ungamanga phambili waphatha imayikhi haleluya egameni likaJesu amen haleluya haleluya arisapele njesu matsogo haleluya glory to God. We're gonna close shortly. Before we close, I want us